guys, ninjani? Khuluma noNokwazi Mathenjwa, ngisebenza Right High Motorcycling $111 Drive. La i-display yethu siney'thuthuthu zey'ngane amakhwadi. Le iwu-8,000, ugibela u-4, 5, 6 years. Then lena iwu-20,000, i-110cc. Then mase siza la. Le i-140cc, iwu-21,000, i-off-road yabantwana. Then lo wabantu abadala i-T4 iwu-46,600. Then mase siza ngapha kwi-Kawasaki Brickforce 300cc iwu-115,000, i-2x4 le. Nangomunye wabantwana i-110cc iwu-15,000. Then mase siba ne-go-kart la uyakhona ukucarrisha i-passenger iwu-34,000. Ngapha sinama-delivery bikes. Then masothatha i-full house yakhona kuyi-box, i-bracket, ibhokisi, kukonke ku-27,950. Ilifeni leyi-175cc. Nalena i-delivery bike futhi nayo uma sekukonke i-box, i-bracket, license and registration u-24,950. Sinelifeni i-250cc iwu-28,500. Then mase siba ne-sim orbit 125cc iwu-22,500. Mase siba no-Honda i-125 iwu-32,600. Sibe ne-XR i-Honda i-190 iwu-68,000. Then mase siba ne-on and off road iwu-170,000. Inane-camera, inamabhokisi, uyakhona ukulayisha izinto zakho uma uhamba ibanga elide. Ngiyabonga kakhulu, ngicela nize lana eBoardwalk isi-opposite no-Ackermans. Le go-kart yabantwana iwu-14,500. Sine-accelerator, i-brake, then mase siyacontrola ukuze simdumise, siyamboost-starter la ngemumva, then mase uyayihambela. Siyabonga kakhulu.